بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katawtay manghuran balhulmat nagdurungog hawakto ini hitukbal tanyop Allah subhanahu wa ta'ala
in pamuji iwan pagsarang sukul kaniya, amuin yari nakita nyo biyayaun, hamuin kahinapusan, hangpu dum sin bulan Ramadan, amuin daindi hayni magjatu, hambuk dum Laylatul Qadar. Laylatul Qadar mga katautay manghuran, amuin ibadat sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkarum dayaun labi marayaw daing hahangibu bulan. Kulang labi mga katautay manghuran, kawaluan tag 2 tahun, iban 4 bulan. In amuin tungbas pahala hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk dum dayaun, amuin laung ta dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lipatun labi marayaw day nga hangin bubulan hipag ibadat sin ummat na kaunayat to. Hangkan na ini mga katautay manghuran, amuin tapik tanyo hawak tumahapon ini, amu na laung ta paglugto huminang ibadat haduman sin Laylatul Qadar. Ayaw pa ka, kita niyo na mga katautay manghuran, hat ummat, misan in nabi tanyo panghu tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kaaunan niya maglugto da siya. Nasabot dengkan Aisha radhiyallahu anha, laong niya in kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Magtuyo tuod siya, maglugto tuod siya, haamuin kahinapusan ng pudum sin bulan Ramadan. Mala yajtahidu fi ghairihi. Bukon biya sin amuin pagtuyo niya kaibanan waktu. Hati niya nakabidda intuyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-abot sin kahinapusan ng pudum sin bulan Ramadan mga katautay manghuran. Asal da siya nagtutuyo, mag-ibadat, naglulugto sin ginisan tiragbusan ibadat hapag panagnan sin bulan Ramadan, hakitungan pag-abot sin kahinapusan ini magduruhon intuyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab karna mga katautay manghuran, pagjaha sin amuin dum sin Laylatul Qadar. Amuin hambuk dum dayon mga katautay manghuran. Hangkan na in kita niyo mabaya humasil sin amuin ibadat ini labi marayaw deng hangi bubulan, in mapatutan nyo hinangon mga katautay manghuran, amuin umupi kita nyo pakaaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab in siya suntuan tanyo, suntuan sin kita nyo mga bariman. Umupi kita nyo kanya mga katautay manghuran. Katan amuin hangpo dumyaon, piaglugtuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin paglugto, nakalando mga katautay manghuran, nakabidda intuyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambuk baita sin Aisha radhiyallahu anha, muttafaqun alai mga katautay manghuran, in kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idha dakhala ashrul awakhir, apabila sumud na in amuin hangpo dum kahinapusan sin bulan Ramadan, syadda mi'zarah, amuin pahuguton na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in panapis niya, in maksud niya mga katautay manghuran, tinggalan niya na, lumayo na siya ha mga kaasawahan niya. Mag-concentrate in nabita niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpakusog niya sin parsugpatan, iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi in waktu ini mga katautay manghuran, waktu mahal ka, antara sin ipon, iban sin tag-ipon, iban sin amuin nagpapanjari, Allah subhanahu wa ta'ala. Hantara tanyo mga katautay manghuran, in waktu ini mahal ka, amuin subay tanyo pakusugon, in amuin parsugpatan tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan sin paglugto, mag-ibadat, haduman sin Laylatul Qadar. Kita nyo at mga katautay manghuran, mismo kaasawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na iset aside niya na mga katautay manghuran. Mainkan
di nasayan kaliuhan in pagkasilasa sin magtiyaon mga kataw tay manghuran. In kasilasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakaasawahan niya. Nakalando mga kataw tay manghuran. Sarta biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala lam Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. In pagkasilasa sin magtiyaon mga kataw tay manghuran, nakabidda-bidda sabaon special lugya ulong iwan pagkasilasa hantara nila yan. Sumakawa misan pabiyat to pag-abot sin duman sin Laylatul Qadar, amuin hakay na po sa nang po dum inihambuk dum in Rasul sallallahu alaihi wasallam tumingtinggalan niya na mga kaasawahan niya. Concentrate siya parsugpatan niya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadiin na in zaman tanyo biyayaun mga kataw tay manghuran. Amuin malupas na sadya in waktu mahal ka ini. Waktu dum Laylatul Qadar. Pagmitingan iwan si mga kabakayan. Pagmitingan sin indakini sampai patungay risuk. Pagpanayaman. Pagbasketball iwan sin mga kabakayan biyayan. Sampai patungay risuk. Misan in amuin sa suuk-suuk na kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalan niya mga kataw tay manghuran. Biadin ng kahalan sin zaman tanyo biyayaun. Hangkan na in mga salafun as-salih mga kataw tay manghuran, in kaunan nila, day nga mga kaunan nila bang aun na amuin tumuktok sin bay nila, kumuko biyayan, mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala ning pangindua, Allahumma inni a'udhu bika mimma yushghiluni an dhikrik. Ya Allah ya Tuhan, kung magpatilibon ako kay mo, dahil nga amuin, manusia isiyo-siyo na, makalihap ka ko, dahil nga pagtumtuman kay mo. Biyad tuwing kaunan nila mga kataw tayo, mahal ka kanila, in parsugpatan nila, iwan sin nagpapanjari kanila Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to indila nila waktu mataud, maglugto sila mga kataw tayo manghuran. Nabiyan mga kataw tayo manghuran, in mapatutan nyo nangun, amuin lang ta, umupi kita nyo pagkaunan sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya layla, apabila sumud na in kay na po sanang pudom sin bulan Ramadan, buhiun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indum. Batiin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin waktu rum yon mga kataw tayo manghuran sin ginisan tiragbusan pag-ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Magbasa Quran, magdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, magduaa. Labi luwa na to in magtahajjud mga kataw tayo manghuran. Magtahajjud in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ini mga kataw tayo manghuran, di tanyo subay gaan-gaanun. Saukat na siya long ta sunnat da biyayan. Amuin long sin kaibanan biyayan tabiya dakuman na sunnat da balong niya biyayan. Di na kita pangasubuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa laki tutunay ta na in pardo biyayan. Na ini mga kataw tayo manghuran, di mapatut hipag himumungan sin bar-iman. Amuin naglulumba-lumba siya pahinang marayaw. Amuin nagmumuhot-muhot siya rahmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya mapatuti pag himumungan ini. Sabab karna mga kataw tayo manghuran, in amuin kasunnat-sunnatan in iyan piyaon siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya ipagsampurna sin mga pardo tanyo. Nalong ta long muhain doon, long sin mga manusya biyayan, nakatunay ra kami long niya sinamuin kuan, pardo biyayan. Di tanyo matan to mga kataw tayo manghuran. Ada kala kulang, innahinang tanyo pardo. Sambayang 5 waktu pajar yaon, di kita makabati. Amurin bati kita makasambayang jamaah, upat sambayang yaon, ada po ni sambayang pajar na natutugin manusya biyayan. Biadiin neto, jukup in biat to biyayan, 10 na in biat to biyan, kaya tunayin pardo, tanto na sadya, kulang mga kataw tayo manghuran. Dahil nga sa biat to ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala,
misan sunnat, yari siara kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapahinang kay mo. Hipapahinang kay mo. Biulan sangan kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya hipagjukup yan, hipagtupak sin kulang na hinang mo day nga pardo. Siara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa badlaw kiamat mga katao tay manghuran, na in Allah subhanahu wa ta'ala, apabila hisabun niya na pag-ubos kulang in pardo biyayan. Ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakita pa mga malaikat, aun kayan, mga hinang niya, sambayang niya sunnat, lamud na rin diya ini pagtahadjud. Nabang aun biyan, alhamdulillah, hipagjukup yatto, sin kulang, hipagtupak yatto, sinamuin kulang, niya hapaghinangan sin pardo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadin, nabang wayroon biyayan. Sabin, kabtangan niya, salda sunnat da biyayan. Asalda, di ra kita pangasuhan, di ra kumagdusa biyayan. Biyadin, nabang kulang in pardo biyayan, na hinang mo biyayan. Ampatan to mga katao tay manghuran. Hati niya, magkulang na sadya in manusya biyayan. Dahil nga sabi at to, siyara ini sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kasunnat-sunnatan. Hangkan namang nyo kitaon mga katao tay manghuran, in amuin mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magdaak siya pardo inhukuman, ya abayan sin kasunnat-sunnatan biyayan. Nagdakin Allah subhanahu wa ta'ala magsambahayang pardo 5 waktu, yanda aun imaabay, miumurol mga kasunnat-sunnatan, ulong yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in manusia kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya na malam mabiyayan. Aun waktu, di nila masampurna in paghinang sin mga piyardo kanila. Aun waktu hinang nila na, sumagawa, di nila masampurna in pag-agad sin aturan sara in kasarat-saratan. Aun waktu si masambayang, sumagawa, nagtatali biyayan sin pagdunya. Nakulang da mga katao tay manghuran, bukodtud siya concentrate biyayan. Dahil nga sabi ito, yan in mga kasunnat-sunnatan, hipag sampurna, bang aun bukon sampurna, na hinang mo sin pardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ibadat pagpuasa, damikyan na bulan Ramadan, piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan da pagpuas sin bulan Ramadan, yan in mga pagpuasa sunnat, hinang aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mayta, inuno yan, hipagpajukup yan mga katao tay manghuran. Hipagtupak bang aun mga kulang, haamuin mga kakahinang tanyo piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In paghaji, makaminsan ang kataon wajib. Puasyat to, sunnat na biyayan. Inyat to, damikyan. Hipagpajukup, hipagganap yat mga katao tay manghuran sin kulang. Nabiyayan, in amuin, longta, ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in zakat, wajib, ha mga makakaus. Damikyan, masi-masi, aun mga sunnat, sadak, kabiyayan, siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa na to din dialaw man simbulan Ramadan. Na iniyan rahmat mga katao tay manghuran, hangkan na in kita niyumisan, amuin sunnat, longta, in tahajjud. Sarang tanyo lugtuan, pagtuyuan mga katao tay manghuran, haamuin kahinapusan ng pudum ini, mura-murahan, amuin, madawhat tanyo intungbas pahala aduman sin Lailatul Qadar, labi marayaw day nga hangi bubulan, atawa kawaluan tag 2 tahun, iban 4 bulan, subhanallah. Pagtahajjud mga katao tay manghuran, nalaong tabiyayan, hibutang tanah, in amuin long ta, jukup na in amuin, nahinang niya pardo yato biyayan. Jukup na in nahinang niya pardo. Masi-masi mga katao tay manghuran, amuin, huminang da siya, sin amuin pagtahadjud. Misan jukup na in pardo niya, long ta marayaw to rin pagkuhan niya, jiyajakan niya, sanitya siya biyayan. Ang kanalaw na di na ako misan sumambayang tahadjud. Sablaw niya, sanitya ako, sigurado law niya, 5 times law niya, tiyutunay ko yan lang niya. Dahil nga pajar, sampay pa isya biyayan. Juhur, asar, maghrib. Na lang si mga ulama, masi-masira ka, huminang sunnat. Maita, umupi kita, panabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pa hindi maglugto. Misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam maglugto da mga katao tay manghuran. Bati da siya, magtahajjud.
Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ni mga katao tayo manguran, biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama laylatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Isiyo-siyo, intimindog sin waktu rumya un nagsambayang tahajjud, iban sin kasunat-sunnatan, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag iman niya, pamaratsayan niya, inyon siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban huwat-huwat siya tumbas pahala, ampunun kanya in pardusahan niya nakaunayat to. Biyayan mga katao tayo manguran, in amuin, paglugto, ibadat, haduman sin Laylatul Qadar. Pagtahajjud mga katao tayo manguran. Nada ka lamang kapangasuko ka mga kiaulungan sin Allah, uno in niyat biyayan, na iniyat biyan karena sin Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala biyan bukun long ta usalli hati niya sunnatan Lailatul Qadar, bukun long niya sumambayang ako salat Lailatul Qadar, bukun biat mga katao tayo manguran, sabihin Lailatul Qadar dum yan mga katao tayo manguran, ada punin sambayang mo biyan tahajjud na iniyat mo karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumambayang kau sunnat mo karena sin pangatayan mo lillahi ta'ala, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, cukup na mga katao tayo manguran, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtahajjud ini mga katao tayo manguran, tumtumuntan niyo, inimisan kita niyo, makaru, in iyan, pagkadiakan, siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumuntan niyo iyan, hikarayaw na sadya. Hikarayaw mga katao tayo manguran, biada sin pagpuasa, misan yapdi kita, yuhaw kita, limang may pamaranan, hatat kala Allah subhanahu wa ta'ala, in nagsara kanya, time bukon tanyo, pangatayan tanyo, gawhut, inyan, hikarayaw kato tanyo. Pagtahajjud mga katao tayo manguran, laong tamakaru sayaun, unuin karayawan niya, biulan sangan kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpakuyag, ha mga sila, amuin, naglulumba-lumba, pahinang marayaw, misan makarubian, yatura sila tumulahad, huminang sin pagtahajjud, labi luba na tudaduman sin Laylatul Qadar, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil layl, pagtahajjud kamu, maita pa innahu da'bus salihina qablakum. Lima, kamumpaatan mga katao tayo manguran sa buton tanyo. Karuna mayan murah-murahan, may nang bulan sangkato tanyo, tumunay sin pagtahajjud, haduman sin Laylatul Qadar. Iba nakatan, waktu mga katao tayo manguran. Da'bus salihina qablakum. Panagnaan ini, sipat sin mga tao marayaw na kauna rin kanyo. Subhanallah. Sipat si mga tao marayaw na kauna rin kanyo mga katao tayo manguran lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikaruan niya, wa anna qiyamal layl qurbatun ilallahi ta'ala. In pagtahajjud inyan hikasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bangkitan nyo masuok na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin pag-ibadat tanyo, kalasahan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitan nyo kalasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, lapasun niya kita nyo dayang katan, kangian. Dunya labi luwat na tudadlaw akhirat. Sartain kaunan tanyo masuok na kita nyo pahinang, paamuin kahalan marayaw, aun barakat niya. Amuin ikasan niyang kat mga katao tayo manguran. Sab may ta, masuok kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatu niya mga katao tayo manguran, in pagtahajjud, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhatun lil isim. In iyan, manhatun anil asim. In iyan, hikatakga, hamano siya maghinang sin hinang dosa. Makatarang kanya mga katao tayo manguran. Hati niya muntul in kahalan sin mano siya barakat, sin amuin pagtahajjud. Hikaupat niya takfirun lisayyiat, hikakiparat sin mga dosa. Allah subhanahu wa ta'ala, dosa siwi-siwi, adapun in dosa dakula inyan wairun dapat, sarang pagtaubatan tuod, pa Allah subhanahu wa ta'ala, mintinggalan mga katao tayo manguran. Mang dosa siwi-siwi mga katao tayo manguran, sabab sin pagtahajjud long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikakiparat sin mga dosa siwi-siwi. Hikalima mga katao tayo manguran, matradatun lidda'i anil jasad. Hikasulak in sakit day nga pamaranan. Allahu Akbar. Kamumpaatan dunya labi luwad law akhirat mga katao tayo manguran, in madawhat na niyo hapag tahadjuran ini biyayan. Biadi inna
Bang kita nyo kimugdan sin dum Laylatul Qadar. Sin pag-ibadat, pagtahajjud ini, subhanallah. In 5, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, madawhat tanyo yato, halom sin kawaluan tag 2 tahun iwan 4 bulan. Labi pa mga kataw tay manguran. Magdapa-dapa na kita niyo, sin karayawan. Magdapa-dapa na kita. Sab, sa kaula-ula, nakatunay kau pagtahajjud halom sin labi marayaw ding hangi bubulan. Intutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga kataw tay manguran, in Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan tanyo, magtahajjud siya biyan. Buyon yan doon pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay tanyo tuod, upihan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nyo mga bariman. Sabab, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, na dieta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya ini uswatun hasana. Liman kana yarjullah wal yawmal akhirah. Wadakarallah kasira. Suntuan sin mga bariman, amuin, naghuhuwat-huwat sila, magbak iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sila konsum ku nisa, mui sila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Limang kana yarjullah wal yawmal akhirah. Naghuwat-huwat sila, magbak iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruannya, naghuwat-huwat sila, gaw ko tapangatayan nila konsum ko ni sain sila mag-uwi matupad daw akhirat. Mga kataw tay manguran, bang sadya in kaaunan tanyo ini, di na kita nyo mapatay, na misan sa ini di na kita nyo mag-ibadat mga kataw tay manguran. Mag-enjoy na sadya kita nyo rin dihad dunya. Sumangawa bukon biyat to. In amuin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piapanjari kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ibadat kanya. Nayari na kita nyo biyayaon, sarayaw-rayaw waktu ipag-ibadat, amuin duman sin Laylatul Qadar. Na rendi hayni, umupi kita nyo para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin suntuan tanyo naglugto, sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadakarallah kasira. Iwan sin mga sila nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin panumtum mataud, suntuan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang kita nyo mga kataw tay manguran, amuin, di da kita nyo umupi para Rasul sallallahu alaihi wasallam, long ta sunnat dabayan, na mga kataw tay manguran, sa kaula-ula in kita, nakakuha kita day nga mga sila bariman yato, amuin, naguwat-wat sila, magbakiban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naghuwat-wat sila, mui sila matupad law akhirat. Nagtumutumtum sila pa Allah ta'ala, sin panumtum mataud. Nabiyan mga kataw tay manghuran, hati niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mapatutan yutod siya, upihan, singuran, in kaaunan niya. Magtahajjud kita ni mga kataw tay manghuran. Wa ay kaza ahla. Hikatu in kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bati unya in anak asawa niya mga kataw tay manguran. Ahli niya, pag-ibadat kamu, haduman sin Laylatul Qadar. Sa biyayan in amuin, aturan sarakatu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita niyo amuin, maitong nagpabuntol. Kaniya, apabila baran-baran tadya biyayan, in nag-ibadat, pag-usin anak asawa tabiyan, piyasaran tabiyan. In kita nyo mga kataw tay manguran, diaraak kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ibadat, sampai in mga anak asawa tanyo, diaraak kita nyo paparihala sila nga pinal ka jahannam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu, ku anfusakum wahlikum nara. Ya kamamin mga bariman, parihalaan niyo, hinangin niyo taming in ginawawaran niyo, dahil nga siksa sin jahannam, sin pag-ibadat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paglugto kamo, wa ahlikum iwan sin ahli niyo, lapasan niyo, hinangin niyo taming, amuin daakon niyo sila, nasiyatan niyo sila, patumtuman niyo sila, paakaron niyo mag-ibadat kaniyo, hasupaya malapas sila, dahil nga siksa sin apinal ka jahannam. Nabiyan mga kataw tay manguranin aturan kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin piaragbus, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Dain di hakay na po sa ng pudong sin bulan Ramadan. Batiun niya in ahli niya mga kataw tayo manguran. Sa hadlaw kiamat mga kataw tayo manguran, tumtumuntan niyo in adlaw kiamat, pakaradyaan dakula. Sabab din dito hatu, wayroon na anawun. Wayroon mahuwat-wat tumawang din dito kato. Bang amuin lang ta, in kaaunan ta, amuin di mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si musulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mismin ama tabiyayan, in ina tabiyayan, na dahil dito ato, magpakuy-piyakuy mga kataw tayo manguran. Dahil nga sababyat to, hati niya, sarang tanyo, patauron, in pag-ibadat tanyo. Kanya-kanya kita nyo, naglulugto kita nyo mag-ibadat. In ama, nag-ibadat. In ina, in anak, asawa biyayan, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, ayaw lang ta magkumpiyan sa biyayan, asal dalaw niya, in ama ko biyayan, na nag-ibadat da. Majamin na ako, di mga kataw tayo manguran. Subayra kita, huminang, sin ibadat, sin ginhawabaranta, hasupaya kita maingat tabangon, dahil dito hato. Mga kataw tayo manguran, hadlaw kiamat, na pakaradyaan dakula, sabiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dito hato, magpakuy-piyakuy mga kataw tayo manguran, in mga manusya, wayroon nag-ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to, babayari pa kita dunya, na amu iniin waktu, hipag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ipaglulumba, pahinang marayaw, labi luwa na to, hakay na po sa ng pudom, sin bulan Ramadan. Amuin magjatura hindi ni in Laylatul Qadar. Mataod mga ibadat mga katautay manghuran. Amuin suwaitan nyo, jagahan, paglugtuan hinangun, in magduaa, pangayo na kausin, katan, kabayaan mo tuan, duaa, Allah subhanahu wa ta'ala, sabab indom yan, dom amuin mahabarakat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Dum amuin hiranta na sin Allah subhanahu wa ta'ala in jumatu halom sinhang katahon. Na in pangayo mo dua ayat to, hilamod sin Allah subhanahu wa ta'ala paragantan niya. Sabtay maun niya, ud'uni astajib lakum. Pangayo ka mo kako, tay maun ko kanyo biyayan. Subhanallah mga kataw tay manguran. Pangayo na kaw, pag-us-us na kaw. Rasul sallallahu alaihi wasallam piya nga subuhan sin asawa ni Aisha, idha wafaqtu laylatal qadr, pama ad'u, bang ya Rasulullah, kugdanan ko, in amun laylatul qadar, unin pangayo ko duaa, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuli, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua ini mga kataw tayo manguran, patauron tanyo ramikyan, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan ko, innaka afu, bunato din ikaw, sangat mangangampun, mangdil ka maapan, tuhibbul afwa, makasikaw, mabaya kaw, sinamuin, pagmaap, pagampun, fa'fu anni. Dengan salatu ampun aku ya Allah, maapa aku ya Allah kasaan ko. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibadat mga kataw tayo manguran, mahinang tanyo. Ampain amuin, Laylatul Qadar ini mga kataw tayo manguran, na alhamdulillah mahaba-habain waktu niya. Tumagna siya, day ngamin sadlup suwayaon, sampai papajar. Nain haba yan mga kataw tayo manguran, ayaw tanyo yan lupasun, sin pagtug mahaba biyayan. Amuin matug kita biyayan, sin puas sambayang tarawi, magbati kita biyayan, sahul na biyan. Atawin kaibanan, makalangkus na. Makabati biyan, adan na sin pajar. Ando kay luway na, yadto na mga kamalaikatan, nagbalik na pataas langit biyayan. Na, ini mga kataw tayo mga, jukup na makatug kita, 2 jam, hangka jam. Misan impagdunya mga kataw tayo manguran, paghamparusin manusya sin pagdunya, mag-usa sila, mag-iskul sila biyayan, kakausan nila, hinangon nila hindi matug, magpuyatan biyayan, magpuyat sila biyayan. Di matug, tahanan biyaning karu biyayan. Biya diin nawang pakaradyan, adlaw akhirat. Biya diin na mga kataw tayo manguran. Amuin, kabuhi mo ini, salama-lama. Bukon biya sin dunya ini biyayan, na in dunya ini,
sisipat sin Allah subhanahu wa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabugat pa, mahalga pa Allah Ta'ala in pikot deng sin dunya ini. Kita yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran walau syarbata ma. Bang sadyain dunya simibu in bugat niya iwan sin pikot hadarat sin Allah Ta'ala di na makainom in kafir misanang katun tubig. Nabiyaon mga katao tayo manguran, nakakita nyo kafir, wayroon, di tuod makainom, hangkatunan tubig, wayroon mga katao tayo manguran. Inbuat malaingkan yan, da sila nagiinom, sininda kinis na iinuman. Unin hatin niya mga katao tayo manguran, wayroon, simibu in bugat, sin dunya ini. Uno in bugat-bugat, sinamuin pikot yat tubiyayan. Ay ikaw na. Ay pikpik amin kuhan. Pikpik hilam niya tubiyan. Unin kuhan niya. Tanto na sadya mga katao tayo manguran. Wayroon bugat niya biyan. Sumakawa. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin dunya ini. Wayroon. Mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin. Hati niya pikpik hilam niya to. Nabiyan mga katao tayo manguran. Amuin, sarang tanyo paglugtuan tuod in kabwi tanyo para hadlaw akhirat. Biyadiin na mga katao tayo manguran. Bangsa upama, aun laong tabiyayan. Hambuok laong ta company biyayan. Halawm sinang po, dum ini biyayan. Magdihil yat to price. Magdihil price, milyonan pilak biyayan. Halom sinang po domisiusyo in mataod in ibadat biyayan. Hirihil ka niya, cash biyayan, milyon pilak biyayan. Kumpas niyo, ano ba hinangon si Mano siya? Tanto hinangon si Mano siya, maglumba-lumba mga katao tayo manguran. Maglumba-lumba yan, way pagduwa-ruwa. At awalong ta, aun maghihinang biyayan. Laong sinamuin, boss niya biyayan, na aun ini, hangpo dum ini bangkaw maghinang hiril ko kay mong gadji mo kawaluan tag 2 tahun in gadji mo cash biyayan pikil niyo uno ba hinangon si maghihinang ini tanto na sadya misan magbangkat in overtime di magpikil tahananin karo di na yan matug sabsin hiril kaning gadji niya halawm sin kawaluan tag 2 tahun subhanallah. Biyadiin na bang Allah subhanahu wa ta'ala walillahil masalul a'la in nagbayta kay mo sulga salama-lama tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon kainin labitan yung mapatut pag lumba-lumbaan pag us-usan pagjakahan mga katao tayo manguran amuin paglugtuan tuod tanto amuin ni mga katao tayo manguran sumakawa in manusia na biya na sinbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala bal tuksiruna al-hayatad dunya. Bang pagdunya na amuyat yung piyala labi biyayan in paghamparo sin pagdunya na in Allah subhanahu wa ta'ala piyahati kita niyo wal akhiratu khairu wa abqa in kabuhi hadlaw akhirat amuyan in kabuhi labi marayaw iban kakal pa isab. Subhanallah mga katao tayo manguran. Hati niya amuyat yung labitan nyo dilan. Waktu mataod. Waktu mahal ka mga katao tayo manguran. Nayari nakita nyo amuin kahinapusan ng pudom simbulan Ramadan. Sarayaw-rayaw wakti pag-iibadat. Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibadat mga katao tayo manguran. Bangsa upama malam may pamaranan tabiayan. Malam mabyan na masi-masi aun ibadat mahinang mo haduman sin Lailatul Qadar panumtum kau pagdikir kau pa Allah subhanahu wa ta'ala sabing pagdikir ini mga katao tayo manguran na sa luhay-luhay ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hat mo sadya ilabtik indila sumakawain kamumpaatan niya lando tuod maluag lando tuod dakula
in kamumpaatan tungbas pahala sin pagdikir pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Upama mga kataw tayo manguran, pagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Hisiyusin si malawat kako na kaminsan na magsalawat kanyan Allah subhanahu wa ta'ala makahangpo. Subhanallah. In salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kataw tayo manghuran, amo na in rahmat niya. Hangpo rahmat ini mga kataw tayo manghuran, madawhat mo. Hasawab sinambuk salawat mo sadya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangpo rahmat ini apabila kimugdan pag ginawabaran mo, sumambu in pamaranan mo. Maigin masakit sa rahmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hangpo rahmat ini mga kataw tayo manguran, apabila kimugdan, paamuin alta mo, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paluahon in rijiki mo sa rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangpo rahmat ini, kimugdan, paahli mo anak asawa mo, dumayaw in patunan nila. Mainang in kaawna nila mga tao marayaw mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hang rahmat mga kataw tayo manguran. Biyadiin na mga kataw tayo manguran. Bang haduman sin Laylatul Qadar. Kimugdan kau nagsasalawat kau biyan. Si malawat kau nakaminsan biyan. Atawa nakahangpo biyan. Hanggatus rahmat na biyan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nalipatun payat to. Labi marayaw dahing hangibubulan. Sa kaula-ula nakapagsalawat kau pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halawm sin kawalwan tag 2 tahun iwan 4 bulan. Nabang mataod-mataod din salawat mo, biat tura mga kataw tayo manguran. Milyon-milyon mga kataw tayo manguran. Di na masaypo in madawhat mo rahmat daing hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kalna hambuk makaminsan kita sumalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumalawat ka tuwin Allah subhanahu wa ta'ala makahangpo. Way nabiyan laggo ibadat, di na masaypo ang mga kataw tayo manghuran, bangkaw kimugdan, haduman sin Laylatul Qadar. Ampatan to mga kataw tayo manghuran, kumugdan na sadya kau, bang in kaaunan mo, imupi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabing kaunan niya, halawm sinangpo yat tubiyan dum nakapin, straight yat mga kataw tayo manguran, naglugto in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang upama kun biya mga magpukot ista biyayan, na di na maka buloy inista, sigurado to 100%. Amuin sabsin, jarahan mo yat tubiyayan. Inamuin perfect mo yato, alam sinang pudom. Hang pudom din mga kataw tayo manguran. Dilan tanyo tud waktu mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk padidikiran mga kataw tayo manguran. In pagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumtumuntan niyo. Amura ini inhinang ibadat, hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. In laggo niya mga kataw tayo manguran. In laggo kalabyan sin ibadat pagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanungkilang hambuk tunggal ibadat sampai in Allah ta'ala himinang kanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bunal to din Allah ta'ala ang mga malaikatnya, si malawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intanda sin laggo niya mga kataw tayo manguran. Nabang mo hininahinang, magdapa-dapa na kau sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta masuok na kau sa paatun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sablong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in manusia labi mapatut ko sa patun hadlaw kiyamat, amuin sa taud-taud in pagsalawat nila kako. Sa taud-taud in pagsalawat niya kako biyayan. Subhanallah mga kataw tayo manguran. Bangkaw nag-ibadat sin pagsalawat inibiyan. Piyataud mo. Hakahinapusan ng pudom inibiyan. Subhanallah. Bangkaw kimugdan sin Laylatul Qadar. Times. Di na ma-times mga kataw tayo manguran. Sin taud. Di na masaypua. In taud sin ibadat mo. Madawhat. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdapa-dapa na kautud biyayan. Sabtum tumuntan nyo. Balikan tanyo biya salawat biyayan.
Maka minsan hadya kau sumalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin umyan kau Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasin pagsabuton tanyo alam sambayang, sumalawat kami Allah Ta'ala, maka hangpu, hati hangpu rahmat. Biadiin na mga kataw tayo manguran, bangkaw kimugdan, halaw dum sin Laylatul Qadar. Dapak-dapak na ko mga kataw tayo manguran. Milyon salawat dahil Allah subhanahu wa ta'ala madawhat mo. Sabsin, lipatun niya to, labi marayaw dahil hangi bubulan. Subhanallah. Ibadat ini mga kataw tayo manguran, pagdikir sa luhay-luhay, sumabot pa kita niyo. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsaw pa mabiya mga mabugat biyan malamay pamarananta atau biya mga nasasakit kita biyayan na ayaw mo amuin atin niya, ayaw mo pasarin ginawabaran mo. Masikaw apas huminang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dikir kau sa luhay-luhayan. Kakausan mo ini Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini mga kataw tayo manghuran. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khafifatan ala lisan. Magaan hadila. Tao malamma iwan makasay, nasasakit, kakausan niya. Sabab magaan hadila. Labti ko niya sa jendila niya bayan. Saqilatan fil mizan. Mabugat siya timbangan. Sa adlaw akhirat magtimbang yan mga kataw tayo manguran sin hinang tanyo. Nabang ininang tanyo hinang mangi mabugat waliyadu bila pinal ka jahannam. Na bang amuin sarang tanyo patauron inhinang marayaw supaya mabugat biyanin hinang marayaw supaya sul ka insungon tanyo mga kataw tayo manguran. Na dua kalimat ini mabugat siya timbangan. Subhanallah. Habibatan ilar Rahman. Kakasihan sin Tuhan Rahman. Sangat baing ulungon amuin Allah subhanahu wa ta'ala. In dua kalimat ini. Uno mga kataw tayo manguran. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat. Subhanallah wa bihamdihi. Masud sin Allah ta'ala. Sarta iban pupudjihan kaniya katan. Tumub pakabasaran niya. Subhanallahil azim. Masud sin Allah ta'ala min sangat dakula. Dua kalimat ini mga kataw tayo manguran. Bang mo piyag balik-balikan, biat-bat biyayan. Kimugdan kawalaw man sindum, sin Laylatul Qadar. Subhanallah. Di na. Hati ko di na ikasipat in bugat. Sin timbangan mo hadlaw kiyamat. Sab sa kaula-ula, nakapag zikir kau pa Allah Ta'ala sin dua kalimat ini, halawm sin kawalwan tag 2 tahun iwan 4 bulan. Nabang mo ito pagbalik-balikan, mura-murahan mga kataw tayo manguran, amuin, magmumpa at inikato tanyo, amuin mga hinang ini, maglugto kita nyo maghinang halawman sin, duman sin Laylatul Qadar. Pagbasa Quran, mga kataw tayo manguran, patauron tanyo magbasa Quran, iyan, hati niya, sapaat yan, damikyan kato, hadlaw kiyamat. Kita tanyo ray mga checkpoint mga kataw tayo manguran, unin pag-asubon kato tanyo, ID tanyo. Bangwayron ID tanyo biyan, na matahala na kita nyo biyan. Di kita nyo makalabay. Hadlaw kiyamat, aun dayo sa pag-checkpoint mga kataw tayo manguran. Sumagawa unin checkon din dito ato, amo na in ammal ibadat tap Allah subhanahu wa ta'ala. Na bangwayron ibadat ta, biya diin ng kahalan ta mga kataw tayo manguran. Matahala na kita, ampa in mag-check din dito ato mga malaikat mga kataw tayo manguran. Nahawak to ini mga kataw tayo manguran, amin wayro na mahuwat-wat ta, sabsin ko lang in ibadat, bang kita nagbasa Quranul Karim, amuin biyasa tabiyayan in Quran, labi luba natud, amuin kahinapusan ng pudom inibiyayan, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti pa innahu ya'ti syafi'an ni sahibi. Pagbasa ka mo sing Quran, sabi niyan, dumatong hadlaw kiyamat, sumapaat, tumawang, jumamin, haipon nagbasa kanya. Dahil nga sabi at mga kataw tayo manguran, maglugto kita niyo, magbasa kita niyo sing Quran. Sabi niyan, damikyan, mataud, karayawan, tiap-tiap huruf, intong bas niya hangpo mga kataw tayo manguran. Nabiyadi naman kita niyo kimugdan na isab sin Laylatul Qadar. Subhanallah mga kataw tayo manguran, nagdapa-dapa na in kita niyo umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Day nga mga ibadat pa mga kataw tay manguran, maamuin lang ta, sarang kanyutod tuyuan, biya na simpag i'tikap mga kataw tay manguran. In i'tikap mga kataw tay manguran, in iyan sunnat, hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala niya tinggalan. Laong ni Aisha radhiyallahu an. Paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila sumud na inang pudum sin amuin bulan Ramadan, mag-i'tikap na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala niya to diyan katinggalan hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Sampai na sadya minui siya parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin ibadat ini mga kataw tay manguran. Uno ini mga kataw tay manguran. Amo na lang ta in magniyat kita biyayan, tumutog kita ha masjid. Karena mag-ibadat, concentrate pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, amuin, bugtuon ta na abiyayan, in parsugpatan ta, sin pakaradyaan dunya. Tinggalan ta na, in connection ta pa mga manusia abiyayan. Tinggalan mo na yung mga cellphone mo biyayan. Concentrate ka, tumutog din na masjid, huminang sin ginisan tiragbusan, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnat ini mga kataw tay manguran, sumakaw malaggo in amuin, kapaiddahan niya. Malaggo mga kataw tay manguran. Sarta, sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita niyo, wala niya initinggalan. Halawm sin kabuhi niya mga kataw tay manguran. Mag-i'tikap in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabukon ini, amuin lang ta, masigpit mga kataw tay manguran. Sabsin, hati niya, manjari, misan hangka jam, misan 2 jam, 30 minutes biyayan. Bang amurato yung kakausgaw sa mubiyan. Manjari at mga kataw tay manguran. In amoy mag-i'tikap biya ini. Na sumulay-sulay kita ni mga kataw tay manguran. Sab in iyan, waktu muna iwansin Allah subhanahu wa ta'ala. Lugya mga kataw tay manguran. Ibadat ini mga kataw tay manguran. Bukun tanyo sa kabiyaksahan. So maluhay siya mga kataw tay manguran. Tumutog ka wa masjid biyayan. Manjari kau gumawa sa ingwa mo, diya na sinhajat, mag-CR kau biyayan, ahos mag-ail na kau, sa magbalik na kau sa pamasjid biyayan. Manjari ra kau isabyan, aun waktu bisitahun, sin ahli mo biyayan. Damikyan, jari kayo mo gumawa, bang kumaun na biyan, mga hajat yato biyan. Kumaun, magbalik na kau sa pamasjid. Na maluhay rin ni mga kataw tay manguran. Hangka jam, manjari. Sabin aturan niya biyan, pi ayi mudda. Misan pila-pila biyan in waktu niya biyan. Na labi-labi marayaw mataod, amuin, biyasin kaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang mukakausam biyan, amuin kay na po sa nang pudom ini, in Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-i'tikap na siya biyan. Tumutog na siya, then dun ha masjid biyan. Siyara ini mga kataw tay manguran, pausog iwan babae. Jari, manjari kanila, mag-i'tikap sila. Mamanin kababaihan biyayan, hati niya, siparit biyayan, nabubutas biyayan, inamuin kuhan. Alhamdulillah, nabutas sa sabdan di kato biyayan, pausa to di siya makarihilpit na biyayan, sarta nagdihil idin, inamuin wali niya biyan, biya sinbanan niya biyan, mga na paghula niya, na dilan siya idin biyan mag-i'tikap ang masjid, yat tumanjari ka niya mga kataw tay manghuran. Manjari ka niya biyayan, inamuin, mag-i'tikap. Ibadat ini mga kataw tay manguran, ibadat hati niya marayaw. Sampai lang si mga ulama, labi pa ini marayaw din simpag umrah habulan Ramadan. Tanda niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam habulan Ramadan. Labi luba na to kay na po sanang pudum sin amuin bulan Ramadan. Wairoon siya nag-umra mga kataw tay manguran. So umagaunin hinang niya, nag-i'tikap siya gamayan. Hangka na lang si mga ulama, bangin mga manu si azaman ini, habulan Ramadan, maglugtutod, mag-umra biyayan, maghapusin baran biyayan. Alhamdulillah, hinang marayaw ini biyayan. Hinang malagbuin pahala niya mag-umra biyan habulan Ramadan. Sabya kaw sa kaula-ula, nakapaghaji iman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. So magawa, bang pagbisaran unin labi marayaw mag-i'tikap iwan si mag-umra, labi marayaw lang si mga ulama mag-i'tikap kaw. Sa pangupi mo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabing kaaunan niya, mag-i'tikap siya mga kataw tay manghuran, deng si mag-umra siya habulan Ramadan. Na mataod ibadat mga kataw tay manghuran, mahinang tanyo, haduman sin Laylatul Qadar.
Jagahan tanyo to yan, patauron tanyo pag-ibadat, magsarak ka kaw, subhanallah. Bangkaw tuan, nagsarak ka, halom sinang po, doom ini, nakapin, pag-uskyugdan mo in Laylatul Qadar, ikaw na inumbol sa 2 millionaire, halom sin dunya ini biyan. Liabihan mo na, sabab, sa kaula-ula bangkaw kimugdan, halom man sin Laylatul Qadar, sa kaula-ula, halom sin kawalwan, tag 2 tahun, iwan 4 bulan, inhinang mo, magsarak ka sadya ko, magbaranja-adya ko biyan. Bang mga magpabuka biyan, inhinang mo magpabuka adya ko. He's you in millionaire hadun niya ini. Nakahinang simbiat mga katao tayo manguran. Halom sin kawalwan tag 2 tahun iwan 4 bulan, wayron hinang niya. Adlaw-adlaw magpajamu, magbaranja, magsarak ka biyan. He's you in nakahinang biat to. Tanto na sadya mga katao, wayron mga katao tayo manguran. Na hasabab sin Laylatul Qadar bang mutuan straight mo na inibiyan kat dum magsarak ka kaubiyan kakaus-gausan mo biyan sa kaula-ula itungon sa kaula-ula nakapagsarak ka kau itungon niya to kay mo sarak ka labi marayaw day nga hangibubulan kanalong takay nat liabihan mo na inamuin long ta millionaire din di dunya sabab itong nako subhanallah. Kawaluan tag 2 tahun, iban 4 bulan, ininang mo magsarak kasadya, way nabiyan taod alta, sin manusya yan. Na ini madawhat mga katawtay manguran, sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbaranja halaw man sin dum Laylatul Qadar. Mura-murahan mga katawtay manguran, piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban piya pagmumpa at katu tanyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, indiungog tanyo, patumtum iban bulan sang hatungod sin paglugto huminang ibadat haduman sin Laylatul Qadar. Labi luwa natud mga katawtay manghuran hati niya yari kita niyo biyayaon hamin ikakawan tag 7 sin amuin duman sin Laylatul Qadar amuin mataod riwayat amuin pagnanaog sin amuin mga kamalaikatan dum Laylatul Qadar ikakawan tag 7 biyayan na mga katawtay manghuran sa utuntan nyo tud inibiyan. Although in kita niyo long tabiyan supaya amin sigurado tud 100% biyan na di na kita magtugila biyan. Di na kita magtugila sa straighton tayat to biyan. Day nga panagnaan dum sampai pa kahinapusan maglugto kita huminang ibadat biyan. Biyasin kaaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya 100% tud na dawhat mo in Laylatul Qadar. Biyasin kaunan si mga salapun na saleh, in pangatod nila mga katawtay manghuran, sin tiap-tiap dumyat to biyayan, na dum Laylatul Qadar, supaya in paglugto nila sibu-sibu biyan, 100% tud, madawhat nila biyan. Namura-muran mga katawtay manghuran, pangayon tanyo duwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin, kugdanan tanyo pabagbarakatun kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin, duman nakapin ini amuin damikyan tay maun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in ginisan ibadat tanyo dan di haluman sin Laylatul Qadar. Allahumma barik lana fil ashril awakhir min Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana syahra Ramadan biridwanik والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وسلام وصحة وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.